ngasi topic PR na solution la haibsini PR se president rule solution oibe yabra wahang tawjabani madudi karigino hara kanda PR se kariguma kanda aikhoi gi state sida leiba khangai sing aduga even veteran politicians sing su Manipur da leiba film se PR dagi hendokhrabani haibi wafom phongdore adagi PR se kariguma kanda PR se la adi kham thengna wanida ka haibagi wafam singju leitabudi nate adubu irang se tasengomakti chap chan laksan ba haibadumdi oidre 3rd May 2023 dagi horakibasi irang se marung takra nemba aduga akhangai singna haibiba lei madudi nongoi kapa khak lepaga chap chana shanti hanjale haibasimadi achumba oiroi haibase maswai se nongoi gi makhon gum tarak takanda swai wafam sing jange aduga nongoi makhon se hau na bongo yoksalaga aduga misi bina aduga tasengpati amarom da hardi tawbam thoktaba aduga miyoibana miyoibada chatpham thoktaba adugum lisa sing kari sing se kham thengna yogi basida punamaki wakhan se loina bak nongai hande hojik sing se aduga maroina Ved Prakash Malik hanagi army ship ne India gi army ship ne Indian army gi mase army chief ne mana haibirakpada governor rule haibane governor rule hairagati PR ne governor lengakpa state amada governor gi lengakpa hairagati president rule ni tasengna swai se mana piriba chief amana pirakpanina yam laina lowpo yadabno rongani ngasi khabar singda kai singda yam sum yaurise Ved Prakash Malik na the Sunday Times the piba dugumba interview the haibane aduga Manipur gi issue se hujikti amorom thadi nahan gi thodok jiribam gi thodok yam nungai taba thodok thokra matungda civil society organization singi akan ba khongjang sing kari sing lakhiba adagi public ki people's representative MLA sing kari sing yum changdana mai thaba khopa mai thaba se akhang haibsum haibi da admain tobududi madoi do tohningde aduga yamna democratic oiba agitation tawuda kaisu kaiba leti ka haiba wafam sing kari sing leiri masigi mathakta tang 19 gi athengba nungdang bogo sathagiba numito pung taruka makhai swaidigi hogiba chief minister na chair lawraga MLA sing minister sing yawba adum meeting ama tangai phadaba phibam duna oire phibam duna meeting ama pangthoki adu meeting du hek lorakpa tang 35 ga lonaba ahing haiba tae aduga karigum kanda ayuk angan bahai swai tang 35 gi swaida kokomi aduga top civil society organization sing kari sing changkal be attention no hafta mai koina handu e habi kari sing wafam sing leiki hafta su phaning re hojik tang time pan hayenga di hafta am sab chan phadoi ni swai phibam sing aduga kari gumba kanda mai kai sing dagi tholok issue sing haiba tae kamjong somdana board of fencing aduga FMR gi kari wafam tholei mai kai morom duna popi yan ba changuba khulai pa ba singna toro tak thorokpa chief minister na hanagi drug ki karigi mai hota changhan ba adugumba state ki magi campaign haiba tae war on drugs ki se maswai se hanba leiroi swai se compromise toroi ka haiba sing kari sing wafam lai swai sita kumna khanan jana batan jani mapungoina president rule se solution la haiba sininga sigi topic se lorena yengbiri puna mukpu Saratchandra Sharma impact news manung hunda taramuk sari lorena sigi manung hunda sau abir dori balengchen biri panel singde ai ge thing phambiri se Shanta Nahakpam Secretary General United Committee Manipur samlamna UCM ne Shanta taran okchari yanamda aduga Shanta gi oide lengchen biri si Professor W Nabakumar retired head of Anthropology Manipur University ne oja Nabakumar taram okchari aduga jana Nabakumar oida Again, he at the Tangan Family, Pradip Phanjoubam, editor, Imphal Review of Arts and Politics. I don't put it to Ram Noxer. Jana Kumadagi, Yan by opening remarks, almost some Tamjaka to penalizing the zoo, Aduga, Tentan Tambirakari Madudi, Lady Burmanipur, or Pivum, Aduga, Akangashing, veteran politicians sing, the civil society organization sing Karigi, Pirip sing Karising, Hapta Amalepa Copa, so I mark Stada. Ved Prakash Malik Hanana Indian Army ki chief oiramba ex army chief sina Manipur gi lady film se security forces asuk yam le boga laksan bangam da base mayon pipinaba leitaba adugumba gi film ma oire now governor rule haibani oja ihan anba opening remarks hoina Ved Prakash Malik ki swaida my opinion se kama ubigation
Masi akoi sarat kitang aiga khanjaba aingonda leba wakal gide kitang khena badawna ui aduna aina ahan bada thamjani se hauzik si akoina security advisor si chief minister no oibam thokado oidraga mapan gi IPS officer amana center dagi khalakpa budi Manipur government khalalaga su center gi instruction da khallaga leibani na security gi port mayam si ding ngasi baw security gi sige moje meeting torok pasidang ngasi na chief minister na ngasi baw chair dawdana man adum tawra lai ni sinba punamok security advisor na sinbani aduna sigi matang ki atopa administration gi atopa perspective ti nataba security gi perspective sida leiraga di center na sinba ga sab manar bani ha kan lon ni aina thamjari center na sinba ga sab manai governors rule natraga president rule na laira kanda center na security gi port mayam si strategy mayam se security gi port se center na silakadaba adumaina hauzik sinba ga sab manai aduna aigi wakhal londadi akoi hauzik leiriba port sida akoi na masi solution nama purake hairagadi bot maru en ai center gi sarkar se central government ki commitment and the determination duna governors rule dagi hen important oyena khanjai aigi mod with a commitment with a determination aduga achum aranjo khara thiraga community ani makta justice tawba maw tawya mawonga commitment amachung determination ga yauna sangjal lagadi thajal laiba sipai mayam anoba thajal laiba armed forces mayam sigi management di security advisor na tawni na center ga tawga sab mane adudi governors rule na traga president rule la akan to security advisor amna tawga da thabang madugi instruction to central government ki makada home ministry makada tawri haina khalagadi governors rule laiba ga laitabaga kari khenabagi haibagi wakhal lomdu lei aduna leiriba potsida aina hoji uzabada sarkar ani makta both state and the central government da commitment amasung determination yawgargadi hongdong tawda thoidona kanaroi aduna mi hongdokpada determination tawba ngamgadaba president rule aga su kadai bang determine tawi central government commitment and the determination do yawgargadi same policy se sum continue tawleragadi there will be no solution. Yes. Aduna commitment amasung determination amaga kona na tawrakanda thabok se loisan bang ngawgadabani nahana su tawramaga di loisan lambasu yai matam jana haujikte matam jana layeng haudabana maram oidana anaba se aduki matiksu soksan le habe yai phibam se soksan labam matam si bhawada policy da commitment and the determination yaudana sukna khaki mi kharka hongdo oga policy hongda baduna di problem je solution purpa ngamoy aduna at least yamna respected oiba retired army general amana haiba wafam oiraga su masigi matangda di ai isagi oina mot khena jai aduna governors rule bu hairaso president rule bu hairaso adu tawbagi mahuta aidi central government with a commitment and the determination amaga loina na maduda su state government with a commitment and the determination kanana maduga loina na justice saibama khanari ba nakan ani conflicting ba nakal ani sida wayel pa matam da justice amni darkar le dana madugi justice suga kona na tawragadi solution je problem so problem si solution purak pa yagani adu natragadi chumna president's rule laiba governors ki rule haibara anything torpa matam da policy da hongba leitaba determination leitaba policy ki road map da hongba leitragadi is it is some legene wafam si tentang mai thamjage han thank you so much. Thank you Shanta maroina ibdc political will do mati uba phangre habani aduga haibi ro phose ojana Nabakumar khakta nati yana na haibase atop top sing haibi madudi president rule da ki hena lei phim se Manipur da already phibam sina dum president rule da ki hele aduga maroina security perspective da yenga agadi swai se dum center na pamba mong tu da security advisor na adum sinba langbam tawramina already president rule gumbani aduga tasengongti political will yok tu bunni irang yam sangdare ise aduga phibam sokchan ki base aduga tasengpati hujik se matam se PR nate political will kamai thamini Shanta yam chum razane oza heavy je ko political will dugi mathak ta ko hojik leiba Manipur gi leiba hojik governance ki style je sidi political will gi mathak ta na political tasalam ju yauri ko okay tasalam chawa political tasalam yawi si samna da akoi gi kamai to ge da central forces in jiga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯇꯣꯏꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯧꯕ ꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜꯂꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯚꯦꯠ ꯃꯂꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯃꯂꯤꯛꯁꯦ ꯃꯥꯅꯒ ꯄ꯭ꯔꯀꯥꯁ ꯃꯂꯤꯛꯁꯦ ꯃꯥꯅꯒ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯩꯅꯣ COAS ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ COASꯅꯒ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ PC ꯅꯥꯌꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯇꯁꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯆꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜ ꯁꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯁꯜꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯩꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ CSO ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯞꯁꯦ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜꯂꯛꯏꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯁꯦꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯎꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯋꯤꯜ ꯂꯩꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯋꯤꯜ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯇꯧꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯇꯧꯔꯛꯇꯦꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯐꯝꯃꯒ ꯌꯦꯡ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣ ꯐꯔꯛꯈꯤꯅꯦꯅ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯥ 15 ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯣꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄ ꯎꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯛꯑ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯒꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤꯕꯨ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯪ ꯈꯨꯝꯃꯨꯅꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯒꯥꯔꯗ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯁꯟꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯇꯁꯜ ꯑꯃ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯚꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯐꯥꯎ ꯑꯆꯧꯕ ꯒꯦꯞ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯒꯦꯞꯅꯤꯀꯣ CSOꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯍꯪꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯗꯣ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯊꯠꯆꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯗꯨ ꯍꯪꯍꯟꯗꯕ ꯃꯗꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯐꯥꯎ ꯌꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ PR ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯥꯆꯨꯡꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯁꯤꯗ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯊꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯆꯨꯝ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯃꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ CSO ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯃꯆꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯝꯗꯦꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯪꯕ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯤꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ 90% ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯝ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯚꯣꯀꯦꯜꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝꯗꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯒ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯂꯦꯟꯂꯥꯜ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯉꯥꯡꯖꯔꯣꯏꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯂꯦꯟꯂꯥꯜꯅ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯚꯦꯟꯁ ꯂꯧꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯍꯧꯅ 10 MLA ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕꯗꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯒꯤꯅꯤ ꯌꯦꯡꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯥꯎꯂꯦꯟꯂꯥꯜꯅ ꯂꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣ ꯀꯣꯁ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯥꯏ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯤꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯦ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯆꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯇꯥꯎꯟ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯕꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯀꯥꯁ ꯃꯥꯂꯤꯛ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯆꯤꯐꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯆꯤꯐꯀꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯤ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔ ꯔꯨꯜꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ
mayam thare but still irang ki election bangamde so now only option se hojikti last option se governor rule ne have ne tamo kamai ning bi sigi sira khoi yem sikal wei jamta chahi ta tha trai pan hejal ab hore ke wei jamta khoina sigi election ngam dino have simidi sen khoi jaw jaw primary question sin gam toi am dramina atoba option yeng se have sidid mahar pata ne sai ka na hairi so ba ngamaga di phare ngamaga honari ar honabi ga su already phare na the besum irang ki mathan nemse ko ngai lebe mong to consider mong mi yeng se mahar ta ne ka wei jamta to no ha consider me am na hai re ko me am the center ki forces me am thajal ga su khoi akhoi hai kan to kan sarkar ma pan kan sila leba pan kan sila kun hai kan sila khoi politics ki poem changi na politics kan sila khoi na level khala da moi from foko and hai ma governmentality and structure sila kan da idea politics ka ha bi broad picture ling lo re mai masan carry to ki to ne idea police to ro thawak army to ro thawak adi bureaucrat to ro thawak mathan dam chaja ki to pone mathak ta driver mana chumni khari yem ya kan akhoi na ma hai foko hai si governmentality hai mana governmental na khoi ideal political ideal ne amsin to political political ne to re loi kan ready adi ba ideal le jena ruga government chalai kan ready ma gi 90% 10% ne yauri so ati loi no ma than chaja ki to pone ba si post le kan khoi na leibak ma phajana chalai ri phajana chali hai kan hai ya doi so ba ala khoi governmentality post ma pra mang re khoi jena ma thana cha ma ham ta jara ga ai hai kan se mu gari thawni break kan so translation ni loi to to hota masam sai tak ta jala ma ja cha khre no ari train 40 se mi train to isan loi to le di thawak cha thaya roi ba si posya khoi gi system pra kai tha ki ko no kai tha ki no hai kan se khoi breakdown se khoi gi part loi yaw ri khoi center gi pa yaw center si la se khoi gi mayam tha jale ari khoi gi security advisor bi anyone le se le tu se ada khoi unified command nam le unified command has si khoi gi by convention ada ko law the yaw pon de so by convention chief minister oi ba high security no high consider khoi army yaw tori adi police ra ko tori crp ra ko tori mai bsf sa ko to command ga dani na si me amse amai command amane obey to ya pon te ba police na high kan army jawan chalu ya ro adi army ga gi ma police ma da ma asikar ne na ar to sai ya ro na asi me amse central command am tham si ha gi unified command same one ba same consider akhoi by convention ai de khoina mayam de kisu pulak na is going to hit on level si chief minister is level mana obam three have ne sing ha gate or gonna hen no any me chalai bi ma oi don't need late kashmir army na ka lan ma hum ne kashmir army na no oi because unified command gi het advisor de better aap ke se kis ga de maram le inde ba advisor security advisor gi unified command unified command ya maru si command si kana to ne ha se command kana to ha kan se da akhoi gi restructure yaw de ba adum gi adum masaka akhoi lebak sin sunum ga ya ba ya da hai amon ta ta pithore command si yaw de na command na operations kana pan chalai do ne khang de ade police oi to de ra akhoi security advisor ne sin mana police command to mana army command to ngamra ka si post lai na akhoi mathak sida executive head am lai kan de cm na kana oi de hero ne cm ni post one ko cm na hera kan sida army ta rang mo police ta rang mo mai ai to kan sida mai andui command structure sida top sector phaman si ga hai wo de mana ta lan chat no to lan plan to se hamte si to ta na kan sida mathak ta ma phama kan sida to um changin na si post ya to kan sida de khoi gi kana na sa head ko akhoi command for army bsf command for army hai ya do ra army ya rami som de central command hai unified command si lak to ni unified command is mo command p bra pu da conference ha na e to hai ngam mi ra ka si yang de ro ba si me amse pull so re ba aduga akhoi conflict ma to kan sida di mane hai kan sida legitimacy ai gonda ai lenga am le kan sida lenga to thajabam changi yosum thajab si conflict le kan sida nakan ani sir nakan ani thajabam changi ha ma to si properly hai wo kan khan ma se si posi yaw to conflict am kan yaw gonde adana moi hai si ga se hajik koira kan si ya to si koi central la ga di ani man ya bi ai ani man ya bi ani to mana hrena almai to si ka hai aduga hai bi mon so mbe aduga akhoi na yen kan sida president su lai herone president was permanent kan na teba maximum 6 months ma to desi aduga extend to so man repost or to one aduga adu haji park to hidre aduga amen to yaw hidre aduga president su 6 months tham kan sida situation normal already tha ani madung election to se ma suspend to work na natraga na khoina suspended animation in tham kan sida di president su si lecture ga su amagi elected members me am le hen kan election si tangi ade prajan khajar pani mai to me am si ta
gan to gumsi khoi na ta sat muthal gumsi moi verdict si tahima gi ni tahima su ri ta muthal si mai asoi bi am le aduna thamji aduga situation ka do kan sida alternate ni gan emergency measure ni khoi na president rule hai si bo emergency measure ni governor sai president rule hai achamane hai de khoi gi constitution da masan tak chal le re yeng amane article gan sida 156 da governor se mana in office si he as remains chamanga di hai aduga manga hendo se he remains in office as long as he enjoys the pleasure of the president president hai lo thoke se me koi governor si yad re hai na president lo thoke the president se kana hai consider president who acts on the advice of the union cabinet hai the union cabinet ki through proxy ne governor koi jale governor se hono ke lai hono ngame constitution yaw jale 156 le 159 da kana sina governor ma thau ke no da khoi gi constitution defend da amle are 163 da mana governor gi so the dual role ne amana acts on the advice of the union state cabinet hai to ne ba khoi na khoi so na mo governor sa laga adu to ge hai report le ne right command pi or ada khoi je governor khoi state cabinet hai raga si what to hai kan da governor to do ne ba the governor dual roles na mo mana acts as the eye and the ear of the center and magi amasi yaw unspecified kan da yaw re ba center mai report ha so irang kai le ai sai na khoi colonial rule le kan da apoi mo state me province me sida ke gele insurgency activity le ko pai si center da vice roy thawi post tor mi so si same continue to line da khoi na kan si governor re post lo thok si hai ba colonial legacy ka hai reina si post ne ba ada hai ji de khoi na governor rule hai kan si defense rate ba president rule chap mane president rule hai si governor si kan gi president ki command chapani na president ada president ma sa mo si union cabinet ki command chapani na prime minister rule to gum ne Manipur se ada si post na khoi lakti se da khoi constitution da yaw da article 356 da kan si governor rules lo to yare lo to ma permanent na te ada khoi na to si lakta ke di phare khoi lakta ke di khoi leisure le action na ngamjara ke di la oi do ne ngam su ta na ngam ta trai pa sing outer ke di ngami hai adre na adu su na ma hai na ri se du na le khoi na atop order bi yeng si lebak si pungjai chai re adu national security solo bi ai ka mo nation gi si yeng na ba adu na matam khari yo na udang kan si hani gi kan people ta na ba president rule tham si ka hai ri adu sina adu ma hai ris mai na khoi si president rule le regum ni ka hai si khoi state government ki masai mo mai directives and the law there governor out to one me governor da mana advice bi to da governor da khoi require to on how to bi ro kan hai na from lai na adu ma thak so ko su hai sing sai command gi khang de amari khang de asumi tala som to mo to zore si me ki hai ga di khoi state si autonomous kan oin le do ni institutional le do ni constitution ta kum dun ko khoi union ga state relationship si federal relationship ne hai article 1 ma sound hai jare ni India that is Bharat will be a union of state me punsal same ni khoi unitary state na te ba state me punsal laga federal sector same ni federalism have si constitution sa ong ta pande 15 so number article number 1 se hai le jare article number hai ki possible number 2 so article number 2 se na ko ta India si independence phange my territory si khoi wang khal le hori kai le ma ga su ka hai bon article 2 hai so le ma ga su khoi incorporate to yai na hai do article 2 is in again 1975 da Sikkim loksal Sikkim loksal le ga article 3 is na federalism ki posit hoya na falina remana the state of the nation in like mi bro da mana article 3 is lo to ko article 3 is na article 1 da federalism hai si para kai hele article 3 hai na state na yage ya ro to my concern ya da machim je segai ngami mami ko ngami hai na asi se kai hai kan se mo gi Indian state si aham le na insecure oi gan Pakistan kai khai do na re adu dung su makha ta kai ka da sa thi ba khoi gi president me am si India de yawning da ba ri yawning ning jeng mang na ba se khoi gi Mysore de horoga Hyderabad horoga Travancore adige Junaghat Kashmir ka me loina India yaw jero hai sa ore yawning do se me ore CMM le kan se da article 3 se na warning ne ba doi lamme re nami mo thong me he ko si me am se le se da akhoi na se sa Manipur da kan si governor sul por kani hai ri se alternative si ngamdre ge ato to tam ni hai si phim chala ya di hai po ne ba adu nei la kan se da almai nei no ne phani khala